postoji verovanje da je istorija čovečanstva u stvari istorija ratovanja. Putovanje kroz istoriju duše naše civilizacije nas dovodi do Beograda, jednog od najstarijih i najčešće rušenih gradova sveta. Kada je Corbusier, čuveni arhitekta, rekao da je Beograd najružniji grad na najlepšem mestu, sigurno je imao na umu sliku rezultata viševekovnih rušenja grada, ali i neadekvatnog obnavljanja i rekonstrukcija. Svakako, najlepši Beograd je netragom nestao, iščezao i nemoguće ga je dodirnuti. Dobrodošli u Beograd. Dobrodošli pod čarobno i otvoreno nebo grada, nad kojim oduvek nemirno plove oblaci stare Evrope. Dobrodošli na mesto velikih duhovnih kiša, vatrenih suza, bezbrojnih plotuna i jecaja kuršuma. Dobrodošli na mesto sudbonosnih poljubaca Evrope i Orijenta. Dobrodošli u Beograd. Ne brinite zbog ratova. O njima je ovde već sve rečeno, zakopano i nestalo. Ali priča o vekovima nije. Dobro večer, ćirilica. Čitam ovih dana ankete. U jednoj anketi engleskoj kažu da su Srbi i Hrvati podjednako glupi i da spadamo među najgluplje narode na svetu. Evo nova švajcarska anketa, kažu da su Hrvati nešto pametniji od nas, da su Makedonci pametniji, a o ostalim okolnim narodima da ne govorim. Da li ovo što nam se dešava kroz istoriju je izraz naše gluposti ili izraz neke naročite pameti, da nas proganjaju zato što smo mnogo pametni? Pre 20 godina Ivan Đurić, kad se kandidovao protiv Miloševića, napisao jedan tekst i rekao: Beograd je stariji od Srba. Mi smo bili šokirani. Kako Beograd da bude stariji od Srba? Zar od Srba ima bilo šta starije? Srbi su poreklom od ameba. Onda pojavila se u Bugarskoj neka propaganda antisrpska da je Beograd bugarski grad. A onda gledamo kroz istoriju, Beograd je bio 300 godina pod Bugarima, a pod Srbima u vreme kralja Dragutina, u vreme despota Stefana Lazarevića i posle predaje gradova od turskog doba, sredine 19. veka do danas. A ko zna da će Beograd biti prestonica Srba u budućnosti? Aleksandre, ti si šokirao javnost jednom potpuno novom interpretacijom istorije Beograda, Beograd kao večiti grad. Beograd je možda večiti grad, ali malo je bio srpski. Zašto? Pa bio je srpski toliko koliko je mogao da bude srpski, s obzirom na to da je Beograd bio na svim vojnim generalskim večerama Evrope i koliko je srpski, dovoljno je srpski, ali sam hteo jednu samo kratku ispravku. Za vreme kralja Dragutina to nije bila srpska, jeste bila srpska kraljevina, ali je u stvari bila sremska kraljevina, jer Dragutin je jedini srpski vladar koji je vladao sa dve različite kraljevine u različito doba. Dakle, on je pametno ustupio veći deo zemlje mlađem Milutinu, a on je napravio za sebe novu kraljevinu. I bio je zet mađarskog kralja. Da, on je bio potpuno i politički i porodično okrenut Ugarskoj, dok je Milutin bio, naravno, okrenut ka Vizantiji, ka jugu dole. Znači, on je jedini srednjovekovni zapadni Srbin bio. Moglo bi se reći tako, i vrlo mudar, i na vreme je abdicirao, to je ono što je možda najvažnije, jer možemo da kažemo da... Zato što je pao s konja ili je to neka svetska politika? Pa konj je pomogao, taj pad s konja je pomogao, a on je bio dovoljno pametan da zna da prepozna znakove i posle 6 godina je abdicirao, praveći, kažem, novu kraljevinu. Prvo, rekli ste, Hrvati su i Makedonci pametni. Pa možda to su te ankete antisrpske. Ja ne verujem u to, naravno. Mi smo najpametniji na svetu i zato stradamo. Možda je to dokaz da su Hrvati... A ne stradamo valjda zato što smo glupi.
nego zato što smo pametni. A moguće da je to dokaz za ove ljude koji tvrde da su Hrvati i Makedonci Srbi. Pa su pametniji od Srbi. To su Hrvati i Makedonci su pametni deo Srba. Da. To bi moglo da bude hipoteza. Pa da, jedino tako, to je utešno. Ovo je, mislim, zabavna emisija, pa smemo tako da pričamo, ali je činjenica da je Beograd kroz svoju istoriju prošao toliko toga da je prosto, evo, u mom serijalu je 27 delova i moram da kažem da to nije pun kofer. Beograd je grad možda najmonumentalnije istorije u ovom delu Evrope sigurno. Da postoji neki grad koji više ruše nego što je Beograd. Ti možda Jerusalim eventualno bio je više puta skršen, međutim, ne. Beograd je jednostavno na vojni poligon od uvek bio. Zatvoren Narodni muzej, zatvorena Narodna biblioteka, muzej savremen umetnosti i sad hoće neko da obnavlja Beograd kao večiti grad, tu istoriju. Sve smo zatvorili, a ti kao privatnik si krenuo u otkrivanje zabranjenih stranica iz beogradske istorije. Možda najvažnije, to je to što ja verujem da ima nade i da je pred Beogradom fantastična... A što si ti otkrivao tu istoriju kad je već zaboravljena? Nisam mogao da odolim. Pravo da vam kažem. Toliki ljudi su bili plaćeni da rade ovo što si ti radio, a ti si to uradio o svom trošku. Kad vas neko plati, onda nešto i treba, onda treba da bude uzajemno. Ne, nešto... ovde u Srbiji uglavnom plate da ćutiš i da ne radiš ništa, a ne da govoriš i da nešto radiš. Mi smo poseban narod. Eto odgovora na pitanje, to pa tačno, da. Veljko, ti si samo jedna od žrtvi Miroslavljevog jevanđelja. Posle avantura koje si preživeo, zabrana Miroslavljevog jevanđelja, besparice, traženja para da se to oštampa, i kad je sve završeno, ti si digao ruke od srpske istorije i posvetio se klađenju na konjskim trkama. I sad živiš od toga. Kakav je to život? Naravno, ti se ne kladiš na ove konje u Srbiji. Mi se kladimo na svakim izborima na njih, nego se kladiš na ozbiljne konje koje trče u Eskotu, na parijskim hipodromima. Ovi što trče na srpskim izborima, na njih se ne kladi niko. Moram da priznam da jesam jednom. Kladionice su dale duel Karić protiv Maršićanina, a Karić je meni izgledao kao onako razigran konja, Maršićanin izgledao kao ja sad ovako ispijen. Čekaj, ti se kladio na Karića i dobio pare? Tu velike pare. Koji broj? Kladionice su pogrešile 15% u proceni. I onda si počeo se kladiš na te strane konje, ne na ove domaće. Po osnovu tih stranih konja... Ti živiš od stranih konja? Da. Ja ispadam... A mi patimo po domaćim konjima. Da. Ali po tom osnovu sam ja tvoj najveći obožavalac. Ja mislim da nemaš nikoga. Jedina emisija koju uopšte gledam na televiziji je tvoja, koja se reemituje preko satelita. Ti na televiziji samo gledaš mene i ozbiljne konje u Evropi. Moj glavni satelitski tanjir je usmeren na taj satelit i onda kad testiram signal pre nego što krenem... Ti mene gledaš između dve trke u ozbiljnim zemljama. Često uhvatim tvoju emisiju i onda se uvek tu zadržim. Tako da ti si jedini čovjek koga gledam uopšte na televiziji. Uglavnom, moj mozak je tražio nešto na čemu će se angažovati. Bili smo pod dugovima zbog Miroslavljevog jevanđelja i... Čekaj, ti si se izvadio iz dugova za Miroslavljevo jevanđelje preko konja. Ne, jevanđelje samo otplatilo svoje dugove. Čekaj, tebe je jevanđelje usmerilo, kao i prave vitezove, da uzjašeš te ozbiljne konje i da kreneš u Evropu. Dobro, ovako, svi mi u dosijeu smo imali neko rezervno zanimanje da bi mogli da preživimo te poduhvate kao Šekspir, Miroslavljevo jevanđelje koje traju nekad 2 godine, nekad 4, nekad 5, a moramo da jedemo u međuvremenu. Moje rezervno zanimanje su bile konjske trke i u toj situaciji kad smo ostali još pod dugovima zbog Miroslavljevog jevanđelja,
On se je rekao nije red da sad izdajem knjige, već sam se posvetio tom svom drugom zanimanju onda potpuno. I tako, imao sam dobrog učitelja u Južnoj Africi dok smo štampali Miroslavljevo evanđelje, tamo je bio jedan naš čovjek, zvao se Mika Andrić. On se 50 godina bavio, pre nego što sam ja došao, samo konjskim trkama. Tamo su različiti uslovi, jer konji sa 17 hipodroma dolaze na jedan, ovde kod nas trče stalno isti konji na istom hipodromu, menja se težina koju nose džokeji u sedlu ili pod sedlom ili dužina staze, ali su to laboratorijski uslovi. Ovde je na sasvim druga jednačina sa 18 nepoznanih. Čekaj, ti se ne kladiš na fudbalere, na Ligu šampiona, na domaće prvenstvo, borbe petlova, samo na konjske trke? Na jednu vrstu konjskih trka i to u Francuskoj, Engleskoj i Irskoj. I sad imam pomoć nekih beogradskih hakera i onda kad ja njima... Čekaj, ti se kladiš preko interneta? Da, kad ja njima... Mada si obišao sve te važne svetske hipodrome, da vidiš, tu su neke krivine, tu su neke džombe, znači nije to sve baš kao na internetu i da gubio si pare i kad si to sve obišao, onda sediš kući. Kako izgleda tvoj radni dan, na primjer? Nisam gubio nikad ovaj... Ne, on se uvek kladi na drugog konja. Neko ovi Srbi uvek se klade na onog konja koji će izgaziti. Ja se uvek kladim na onog koji izgubi. Pa zato nisi ništa ni uspeo. Ni u politici, ni u klađenju. Evo čovjek živi odlično od konja. Kad plaćam beogradskim hakerima, onda ima ponekad stave svrhu plaćanja. Ja kažem da u svrha plaćanja je milosrdni anđeo, pošto mi kupimo novac iz zemalja koje su nas bombardovale, pa onda usmeravamo u Srbiju. Znači ti pljačkaš evropske kladionice. Ti si preko Arkani, ovi ostali narodni heroji koji su pljačkali evropske banke i trošili u Srbiju, a onda su došli oni koje su opljačkali da nas opljačkaju i da vratimo njihove dugove. Da. Nemoj zbog tih tvojih kockarskih poduhvata nas opet bombarduju. Neće. Jesi ti siguran u to? Nažalost, nisam toliko dobro. Nas su zbog Iške, Arkana i ostalih tih heroja koji su pljačkali evropske banke i trebili te narodne neprijatelje po zapadu, nas su bombardovali. Nemoj zbog tebe da snosimo odgovornost. Zakana je jedna neobična priča. Jedna od naših tih ludih ideja je bila da objavimo knjigu Kako otkriti laž. To je bilo vreme Jezde i Dafine i sad svi su ljudi razmišljali kad će ovi, da li nas lažu, kad će ovi da puknu i tako dalje. Da sam ja otišao u Supu 29. novembra, tražio sam ko radi na detektoru laži. Tada je radio magistar Ostoja Krstić, kasnije doktor. I pokušavali smo da napravimo, on imao sve elemente za knjigu, ali je suviše naučno to predstavljao, pa nismo to objavili. No, uglavnom, tad sam saznao da je Arkan prilikom svakog povratka iz inostranstva dolazio u MUP u 29. novembra, išao je na detektor laži i oni su proveravali da li je počeo da radi za neku drugu službu. To je jedna od stvari koje su znači, Arkana su testirali na detektoru laži za te podvige koje je uradio za narod i državu. Da. A jesi ti napisao tu knjigu Kako otkriti laž? Je ta knjiga još više zabranjena nego Miroslavljevo evanđelje, jer da si ti napisao knjigu Kako otkriti laž u Srbiji, ovde ne bi imao ko da vlada. Da. Jer kako bi ih razotkrili, kako? Ko zna, možda bi neki pošteni i sposobni ljudi vladali. Da. Znači ti si odustao. Nismo mogli da napravimo, postojali su neke knjige koje mi imamo u glavi, ali nismo mogli da ih izvedemo u stvarnosti, jednostavno. Doktor Ostoja Krstić je suviše ozbiljno pristupio toj temi, nismo mogli da napravimo knjigu koja bi bila komercijalna. A imao je sve elemente, imao je video zapise ljudi koji lažu, sad kako to izgleda, pre testiranja ili u toku testiranja, na primjer, neki čovjek. Ovdje u Srbiji kad čovjek laže preko televizije, svi mu aplaudiraju i svi mu veruju. Ovdje jedino ne veruju nikome ko govori istinu. I taj nema nikakve šanse da se za bilo šta kandiduje u Srbiji. Moj otac je imao jednu teoriju, ako zvuči šašao, kaže, nas treba da okupiraju sad, da li Englezi, Nemci, Amerikanci, ja ne znam što nas ovoliko mrcvare, ako i postavljaju ove svoje posilne, umjesto da nas okupiraju ko ljude i da naprave od nas ko Nemačku i Japan poslije drugog svjetskog rata. Ali on je
Moj otac je imao završnu misao, kaže, ali da potpišu da neće da izađu 50 godina odavde. U stvari nama... Šta naprave da i oni dožive? I nama u stvari nedostaje taj sistem organizacije. Mi to ne možemo da shvatimo. Oni ljudi na toj svojoj organizaciji i na nekim prirodnim bogatstvima i pljačkama koje su izveli, oni su zasnovali svoju trenutnu dominaciju u svetu. Ko je izgradio ovaj Beograd? Okupatori, domaći izdajnici ili neki Srbi? Beograd je izgradila nesreća. Opšta i kontinuirana i uz veliku pomoć neukusa ljudi koji ovaj grad niti shvataju, niti ga vole, samo ga konzumiraju kao loš hotel. Nažalost, mnogo je takvih sugrađana. Ko je Beograd nazvao malim Parizom? Niko osim nas. Da. Mali Pariz to je, ili Pariz istoka, to je bio Bukurešt. Da. Dobro, Beograd je imao svoje čari. Mi znamo U da je... Beogradu postoji samo jedna kafana Mali Pariz. Da. A onda su po toj kafani nazvali ceo grad, jer lepo zvuči. Dobro, Beograd je imao oduvek značajan broj, bio je uvek mesto koje su Turci nazvali Fićir Bajir, mesto za razmišljanje. Turci su više uvažavali, oni su više voleli grad nego recimo Germani kad bi ga osvojili. I recimo Beograd je imao zavidan broj kafana, ovde se dolazilo u provod odavno. Louis Žedovani... Znači, Beograd je još od turskog doba bio prestonica greha. Iz 17. veka je, još od 17. veka se navodi kako je Beogradu hrana jeftina, kako je ima toliko da se jede samo mleč, a riba se baca sirotinji, da ima dobrog vina. Čak su Rimljani ovde uživali. Kad bi, ovo je možda interesantno da pokušamo jednu paralelu da izvučemo. U Beogradu su uživali svi stranci osim Srba. U Beogradu su najviše patili Srbi. Srbi i Beograd su imali jedan veliki datum, možda najveći po meni u istoriji, a to je 8. decembar i to je ta scena kad Karađorđe sa svojim seljacima 806. dolazi pred Beograd. Pred Srbima koji su do tada ugnjetavani, teško je opisivati te turske zulume koji su činjeni. Dovoljno je reći recimo da bi Spahija turski došao u kuću, obljubio majku, ženu, a da su muževi i sinovi morali da ih obslužuju. To je bio redovan postupak. Dakle, jedan obešašćen, obesmišljen narod koji je već vekovima stupljen, sluđen, obespravljen, sirot. Jedino sirotinja bila nasledna, ništa drugo niste mogli da... I sad, odjedanput ta grupa seljaka, predvođena Karađorđem, dolazi ispred taj monumentalni Beograd. Ja to vidim kao metafizički boj i trenutak kad Srbi odlučuju da imaju svoju državu, da vrate svoje dostojanstvo. I taj trenutak je nekako za mene magičan i prema tome Srbi i Beograd imaju svoje te magične. Bitka za Beograd 1944. isto bila izuzetno briljantna vojna akcija. Beograd i Beograđani se međusobno konzumiraju. Mi ne možemo da kažemo da Beograd i Srbi, mislim da ne postoji ta jaka veza. Sjetimo se samo Dušana Radovića, sjetimo se koliko je fantastičnih ljudi niklo iz ovog grada. Trenutno je Beograd neuporedivo bolji svetski brend od Srba. Srbi su kao brend potonuli, uglavnom. A Beograd je opstao kao brend. Da. Po kome možemo da se ponosimo. Da. Jači brend je Beograd nego Srbi. Da, to je odlično rečeno, zaista je tako. Pa ajte, evo da pozovemo istoriju. Franc Jozef, naravno austrijski car koji 68 godina vladao, je imao nemirnog sina, Rudolfa, je li tako, koji je radije se bavio Marijom Večerom u Marlingu nego... Alkoholom, morfijumom, ženama i recimo on je krišom kao princ dolazio u Beograd. Da uživa u Beogradu. Inkognito i uživo u tim noćnim terevenkama koje su ovde očigledno i u to još doba bili. Tako da je Rudolf bio jedna prvorazredna sramota za svoj dvor, koji je naravno znao i pratio svog princa, prestolonaslednika, gde ide, šta radi. Beograd ima jednu reputaciju varoši u kojoj se samo dubina duše
poštuje. Šta ti to govoriš? Pa kako će ljudi to primiti? Ti govoriš da je Beograd javna kuća i bio u istoriji kao što je danas. Pa ako uzmemo da, ako pozovemo u pomoć istoriju, znate, puno vojski, vojsku uvek prate iste stvari. Puno vojske, puno kupleraja. Čekaj, ja sam mislio da ovo neka ozbiljna istorija, ne istorija Beograda kao kupleraja. Da, može drugačije da se gleda. Recimo, 875. Državni savjet donosi odluku da angažuje jednog francuskog novinara koji ima obavezu da za određeni broj groša mesečno, svakog meseca, najmanje 2 afirmativna članka u Srbiji napišu u vodećim francuskim časopisima toga vremena. Znači, mi smo imali jedan PR u vreme kneza Milana mnogo pre nego što smo to počeli kao da uvodimo nanovo juče prekjuče. Druga stvar, kad je već krenuo prvi srpsko-turski rat 875. godine, u kafani Srpska kruna, to je današnja biblioteka grada Beograda, na kraju Knez Mihailove prema Kalemegdanu, je formiran media pool. Tu su bili svi strani dopisnici iz svih zemalja, naravno Francuzi, Illustration, Illustrated London News, Italijani, Nemci, svi su bili tu i Matija Ban je bio šef media poola, po kome se danas zove Banovo brdo. Matija Ban ih je vodio. Oni su uglavnom u početku bili svi vrlo negativno orijentisani u odnosu na tu srpsku borbu za nezavisnost. Taj bolesnik sa Bosfora im je nekako strateški bio mnogo zanimljiviji partner još od vremena Krimskog rata i mnogo ranije. Međutim, sa tim odličnim jednim radom sa novinarima, on ih je stalno vodio na teren, na bojno polje i pružao im priliku da vide zločine koji su turski bašibozuci vršili nad civilnim stanovništvom. Malo po malo uspevao je da pridobije njihovu naklonost i u tim potpuno je neverovatno koliki broj članaka. U to vreme nije postojao, fotografija je još bio relativno mlad medijum, međutim u tim časopisima nisu fotografije objavljivali, već litografije. Tako da su ovde u Srbiji dopisnici brzo radili skice, slali su u svoje sedište, onda su tamo radili drvoreze i od njih pravili litografije koje su štampane u časopisima. Tako da imate fantastične ilustrovane prikaze iz tih vremena u Srbiji. Praktično možete istorija je vrlo vizuelna jedna stvar i kroz film i kroz ove knjige koje imaju obilje ilustracija. Ona nije dosadna, ona je živa i ona je zanimljiva i zbog toga mislimo da ona može da bude mnogo prijemčivija mladim ljudima da nauče nešto sopstveno. Da bi se ove velike sile posle svega sažalile na nas ako bi zaboravili istoriju? Beograd 1456. 100.000 opremljenih Turaka napada Beograd, Mehmet II ih predvodi. Zamislite, štab mu je bio, centralni deo je bio kod hrama Svetoga Save, a strategijska krila su išla do Save i do Dunava. Tolika vojska je u pitanju. Uzmite, povucite na karti Beograda, pogledajte kako to može da izgleda. Hrišćani brane Beograd, pod vođstvom Janoša Hunjadija i Kapistrana. Nije sad bitka centralni deo moje priče. Papa Kalist III daje naredbu svim hramovima, crkvama katoličkim u svetu da u podne zvone kao molitvenu pomoć opsađenom Beogradu i Beograđanima. Ta vest je naravno putovala sporo, tako da je negde već stigla zajedno sa čudesnom vesti o tome da je Beograd ipak odoleo, što je bio domen malog čuda, zaista, ili velikog čuda. Znači, Beograd je preživeo i papa nikad nije ukinuo tu bulu. Bula se zovu ti papski proglasi. Tako da danas čitav katolički svet zvoni u podne, zvona crkvi, ne znajući da su to u stvari beogradska ili podnevna zvona. Znači, kad u katoličkoj crkvi zvoni u podne, to je zvonjava uz pomoć Beograda. To su beogradska zvona, a dodaću malo ironično, onako tipično beogradski, da jedino ne zvone u Americi jer još nije bila otkrivena. Sad može ona ja pausa.
Što se tiče vaše ove sugestije... Znači, ne čuva Beograd samo Bog, kad ga već Srbi ne čuvaju, nego i Papa čuva Beograd. Da, više njih, a između ostalog... Svaki novi Papa čuva Beograd. Naravno, ali ima još jedna priča, to je kratka, evo, vrlo kratko ću. Beograd se prvi put i pominje zaista kao Beograd u jednom papskom pismu bugarskom knezu Borisu. Zamislite, zato što traži se smena beogradskog episkopa Sergija zbog nekog nevaljalstva. Ali interesantno da je upravo taj papa Nikola VIII bio ta čuvena papisa, u stvari žena papa, tako da nas je milošću jedne papise ili dame u papskoj mantiji, eto, istorija prvi put zabeležila. Kako se Beograd tad zvao? Beli grad? Beograd je sasvim korektno vidljivo u tom faksimilu koji sam pronašao i stavio ga u knjigu. Tako da je još jedna kontradiktornost. Dušan, šta si hteo? Pomenuli ste to, da li treba da konačno zaboravimo istoriju i da postanemo na neki način, da poništimo... Da budemo kao ostali normalan svet bez istorije. Jeste. Evo, ja bih se samo nadovezao na ovu kratku priču o Rudolfu, sinu Franca Jozefa, koji je dolazio inkognito u Beograd. Malo je poznato da je, u stvari, Franc Jozef stupio na presto sa Srbima na dnevnom redu, zapravo sa Mađarima i Srbima na dnevnom redu, jer to bilo vreme revolucije 848-49. godine. Ugari su krenuli sa jednim nacionalnim zanosom, Srbi su im se pridružili, onda su Ugari rekli šta ćete vi tu s nama, mi to ćemo za sebe, a to što tražimo za sebe ne damo vama. A onda su Srbi rekli, je li tako, u redu, onda ćemo mi sa Austrijancima i onda, pošto Ugari nisu priznali Franca Jozefa, koji tad jedva imao 18 godina, koji je nasledio cara Ferdinanda, patrijarh Josif Rajačić je otišao u Beč, Franc Jozef je obećao da će podržati sve odluke Majske skupštine iz Sremskih Karlovaca iz 846. godine i ono što je zanimljivo da se Franc Jozef i njegov prethodnik i svi feldmaršali austrijske vojske kada su obraćali Srbima u Vojvodini, oni su to činili na staroslovenskoj ćirilici. I to pokazuje koliko su oni, kad sam sebe ceniš, onda te i car te ceni, a 150 godina kasnije potomci tih istih Srba sebe smatraju za nekakve Vojvođane i groze se na uvođenje ćirilice, na natpise na autobusima i tako dalje. To je bila polemika nešto mesecima, vidim da je po novinama bilo. Uglavnom, njih je sramota te ćirilice na kojim se car lično obraćao svoje vremena. Franja Jozef je bio prosvećeni apsolutista, zatucan. Ovi moderni Srbi nisu takvi. Da li postoji nešto zašto su se Srbi kroz istoriju borili da je opstalo? Da je to pobedilo? Ili je sve zašto smo se borili propalo? Država još ne postoji. Ali, ko zna, ovde sad se licitira. Kad smo mi krenuli u 20. vek, srpski intelektualci su vodili polemike. Kako će izgledati to nacionalno oslobođenje? Da li obnavljamo Dušanovo carstvo ili je dovoljna Milutinova kraljevina? Da li preko Drine, gde nas nisu puštali? Čak je i napisana istorija Jiričekova, gde ništa pre Stefana Nemanje ne postoji, da se zaboravi srpsko državno pravo preko Drine, kad su postojali Humski, Zetski i vladari koji su prethodili Stefanu Nemanji. Da li Srbija sa ovih ruševina može da vrati neku staru slavu ili je to puka nostalgija o boljoj prošlosti? Okolnosti se stalno menjaju. Samo je potrebno da postoje dalekoročni ciljevi i da se stalno ka njima teži i oni će se ispuniti. Evo, recimo, cela savremena istorija Srba u 19. veku je odličan primjer za to. Mi imamo dve dinastije i veći broj vladara u okviru te dve dinastije koji su vodili različite unutrašnje i spoljne politike. Molim te o dinastičkim sporovima. Ali su imali su konstantne ciljeve oslobođenje. Aleksandar Diković umalo nije stradao, jer je najveći moderni istoričar izbrojao tačno sekunde koliko govori o Obrenovićevicima, koliko o Karađorđevicima i ispalo je da je na strani Obrenovića. I ovo je poslednja podmetačina izumrlih Obrenovića u Srbiji. Nisu oni izumrli, oni su pobijeni.
Mislim, malo nije... Zatro im se svaki trag u vreme demokratske vladavine Čikapere. Da li mi možemo u budućnosti, kako je taj, mislim, parafraziram pitanje, na to se obraćam. Naravno da, ali neophodno je da prvo, po mom mišljenju, demontiramo mitove koji nam ne daju da mrdnemo ljudi. Ja ne znam zašto bi mi imali obzira prema ljudima koji su živjeli pre 100, 200, 300, 500 godina, kao da su bili ljudi bez mana, kao da ste vi čovjek bez mana ili ja ili bilo ko. Znači, dojte da vidimo o čemu se radi. Konkretno... Ništa što smo učili iz istorije nije tačno. Recimo... Niti je Vuk Branković izdao na Kosovo. Nije, naravno. Niti je Marko Kraljević bio najveći srpski junak, nego je bio turski vazal. To ne umanjuje uopšte veličinu. Znate šta, mi imamo toliko divnu i bogatu istoriju, i Beograd pogotovo, tako da ne vidim zašto bi to ulepšavali uopšte. Dajte da se suočimo sa onim lažima kojima smo... Koje su najproslavljenije srpske laži iz istorije? Recimo Lazarova večera. Znači, tajne večere nije bilo... Tajne je možda bilo, ali Lazarove u toj ekipi, u tom sastavu nije moglo da bude. Dalje, recimo, budalaština o Brankovićima, kao večitim izdajnicima i tako dalje. To je notorna laž. Meni se kosa diže na glavi od toga. Dalje, recimo... Je postojao Miloš Obilić. Istorija ga nije zabeležila. Nije ga zabeležila, naravno, pod tim imenom je potpuno nepoznat. Nije to samo to. Idemo dalje kroz vreme. Imate situaciju da ne znam zašto niko ne sme da kritikuje danas kralja Petra I. Zašto ne može? Šta je on sad, neka vrsta božanstva? Ne znam, pa ako hoćete čak i Nemanjić. I zašto lepo je znati da je, ako se ne varam, jedino Stefan Nemanja umro prirodnom smrću i kao kralj. Svi ostali su... Zbačeni, ubijeni ili... Da, ubijeni. Da, i moderni srpski vladari su uglavnom pobijeni. A što oni koji su nešto dobro za Srbiju? Što mi ne bismo o tome otvoreno razgovarali? Ja ne vidim uopšte zašto... Kako je moguće da je idol Ante Pavelića bio upravo Stefan Nemanja? Pa da vam kažem... Kako je on istrebio Bogumile, tako je Ante Pavelić teo Srbe. Imamo jedan paradoks. Niko nije znao da je epoha Slobodana Miloševića počela sa rečenicom koja je izrečena na 8. sednici: na ljutu ranu, ljuta trava. A svaka knjiga Ante Pavelića počinje upravo sa tim motom. To su ti paradoksi istorije koji nam na vreme nagoveštavaju kud to vodi. Evo kad ste pomenuli tog stvora, ili ne znam kako da ga nazovemo, interesantno da je on bio prisutan na sednici u Beogradu kad je pucano Stjepana Radića. I ne biste verovali ko je... Ante Pavelić je bio narodni poslanik u Beogradskom skupštini. Da, mlad tad, 40 godina. I ne biste verovali ko je sve bio u toj sali. To je prosto kao jedan čvor, što kažete, istorija voli neka mesta. Ali to su ti paradoksi. Niko ne zna da je obznanu protiv komunista doneo doktor Ivan Ribar, koji će biti predsjednik AVNOJ-a, čiji je sin bio Ivo Ribar i Jurica, koji su stradali kao komunisti. On je bio i predsjednik Skupštine u kojoj je ubijen Radić. I doktor Ivan Ribar. Da. Tako da, očigledno, neke funkcije su večite, pa i funkcioneri. Kao što su i predsjednici Srpske akademije nauka bili isti i u vreme kralja Aleksandra i kod Tita. Antun Augustinčić je pravio spomenike i kralju Aleksandru, i Anti Paveliću, i Josipu Brozu Titu. To je bilo normalno. Zavisi od klijenta, je li tako? Meni se čini da je bio jedan ključni trenutak u kom je kralj Aleksandar Karađorđević odlučio da se ne ide ka velikoj Srbiji, nego kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca. Što je sa nekog, da kažem, klađačkog stanovišta posle Balkanskih ratova Prvog svetskog, posle 3 dobitka na ruletu, čovjek može da smatra da je nepogrešiv. Međutim, ja mislim da je on imao u vidu, čini mi se, i upražnjeno ruski presto. Da je jedna od ideja možda bila da postane car svih Slovena. Zato je moguće nazvao Slovene koji žive na ovim teritorijama
južni Sloveniji, odnosno celu Nije državu bio samo Jugoslaviju. kraj Aleksandar Sad megaloman. Evo, želim meni se čuti tvoje žalio, mišljenje. prethodni predsjednik Srbije kaže, mala je i ova siromašna zemlja za moju pamet i lepotu. Otvoreno mi je rekao. Ali sve političke elite toga vremena su bile potpuno oduševljene i jugoslovenskom idejom. Prema tome, to nije bila odluka jednog čovjeka. Mi sad to onako prilično pojednostavljujemo celu tu situaciju. Znači, kompletne političke i intelektualne elite u Srbiji su bile oduševljene jugoslovenskom idejom i otuda. A kad pominjete Rusiju, jako je bitno isto imati u vidu da se i taj versajski mirovni sporazum dešava po prvi put bez prisustva Rusije kao tradicionalnog srpskog zaštitnika. Znači, mi sad odjednom Zato smo tamo i najbolje prošli. U novom koordinatnom sistemu. Na Berlinskom kongresu nas je izdala Rusija. A ipak su nam dali najveće teritorijalno proširenje i stvorili smo tada jedinu državu u kojoj su živeli svi Srbi. Više nikad. Pa to je stara jednačina. Rusi vole Bugare, Srbi vole Ruse, a Bugari vole Nemce. I eto, to Smo je... izdali jednu knjigu Nikolaja Danilevskog Rusija i Evropa, znači stari ruski istoričar. I tad sam prvi put shvatio, nisam znao do tada, da je neki njihov strateški cilj u to vreme, 19. vek otprilike, bio izlaz na Carigrad, kao jedan simbol hrišćanstva i kao grad koji njima drži omču oko vrata za njihove morske puteve u Crno more. I taj put vodi preko Bugarske, ne vodi preko Srbije i mi nismo stvarno njima na toj glavnoj liniji. To je ostalo do dana današnjeg. U najnovijim anketama u Rusiji, među najomiljenijim narodima koje vole Rusi, na prvom mjestu su Bugari, onda Francuzi, Amerikanci, Nemci. Među 10 omiljenih naroda nema Srba. To je tako i to je jedna, recimo, od ovih otrežnjujućih činjenica. Treba nam ih još da bismo mogli da podvučemo jednu liniju, kažemo, aha, ovo je bila istorija i zaista, ljudi, mi smo sasvim jedan normalan svet i zato, kažem, ima nade i da ponovo podignemo svoju državu i ne možemo da večito se vrtimo u krug. To je taj izdajničko, patriotsko, ne znam više... A dok će Srbi nastaviti da tumaraju u mraku od nemila do nedraga? Dok ne kažu sebi istinu... Da li ćemo neku pouku iz istorije konačno uspeti da sprovedemo ne na svoju štetu, nego u svoju korist? Da se ne ponovi. No, kažem, ja sam optimista, sve ono što je bilo tajno bit će javno, kad tad, da li u našoj generaciji ili ovoj generaciji koja dolazi. Arhivi se otvaraju, da vam kažem, to što je preživjelo od arhiva, naravno. Tako da ja lično vidim sjajnu budućnost pred našim... Zašto su tebe napali ovlašćeni istoričari Srbije? Da vam kažem, to su možda i lične stvari. Možda nekom čak nisam ni simpatičan. Šta je njima smetalo u tvojoj seriji? Kaže, više govoriš o srpskim neprijateljima nego o Srbima. Govoriš o Turcima, Austrijancima, o raznim osvajačima Beograda, a najmanje govoriš o Srbima, koji su preživeli i stradali od tih osvajanja. Pitanje je koliko je to tačno, a drugo, ja sam pisao knjigu o Beogradu, a ne o Srbima. I treća stvar, ja se uopšte nisam obraćao istoričarima, nego sam se obraćao ljudima koje zaista zanima šta je bilo, a ne ono šta bismo voleli da je bilo, ili šta je negde neko napisao da je bilo, a nije bilo. Tako da ja sam uzeo jedan korektan, po meni, odnos i objašnjavao okolnosti u kojima se ovom gradu nešto dešavalo. Tako da smatram da je to potpuno pošteno. Tako da nisam navijao ni za koga, pogotovo je budalaština ovo Obrenović, Karađorđević, mislim, to su podjednako... Kad je matematički utvrđeno da si više pažnje posvetio Obrenovićima nego Karađorđevićima, kako se osjeća? Da neko, ja razumijem ove lidere političkih stranaka kad napadaju ove jadne novinare što uređuju vesti na televiziji pa broje štopericom koliko koja stranka bila i neka izjava, ali da neko broji na televiziji koliko koje dinastije stavljeno, ja nisam mogao da verujem da to postoji. Ali ti istoričari su moralno-politički podobni. Vi koji vršljate po istorijama niste moralno-politički podobni.
Meni su obe dinastije podjednako i drage i mrske, s tim što je interesantno, evo da probamo da sažmemo stvar, da su Obrenoviće recimo upropastile žene, dok su Karađorđeviću upropastile muškarci, loši kumovi, saveznici, savjetnici i tako dalje. Dakle, obe su dinastije deo istog krvog goblena i ono što je velika šteta, to je što nije uspeo pokušaj kneza Mihajla romantičnog i kog smo pomenuli, kog zovu kod konja. Znate o čemu pričam? Spomenik u sred Beograda ljudi nazivaju kod konja, a ne kod kneza, je li tako? Niko ne vidi ko je na konju. Ovde u Srbiji samo prepoznaju konje, a jahače ne. Jahači su nevažni. Da. Evo recimo, mi ne znamo srpsku istoriju. Mi smatramo da smo mi primitivni, da nismo deo sveta. Evo, jedan prijatelj, pošto zna da sam ja manijak za te knjige, doneo mi je jednu knjigu o džiu-džici, štampanu u Beogradu 1914. godine. I ovde je cela teorija i praksa džiu-džice. Srpski četnici i dobrovoljci u Prvom svetskom ratu, specijalci, oni se nisu obučavali u bacanju kamena s ramena i u igranju mečke, nego su primenili u tim pobedničkim srpskim ratovima tehniku džiu-džice, na osnovu ove knjige štampane u Beogradu 1914. godine, za koju niko od vas nije znao, nisam ni ja znao dok mi nije prijatelj doneo. Mi smo mislili da su džiu-džicu u Srbiju donele crvene beretke na osnovu obuke legije stranaca. Međutim, srpski četnici, oni pravi iz Prvog svjetskog rata, su svoju tehniku ratovanja, gerilskog ratovanja naučili iz ove knjige. To je bila knjiga koja je zabranjena, sve dok ja sada nisam pokazao na televiziji. Beograd je gazio kogod je kretao prema istoku ili je kretao prema zapadu. Da, pa recimo interesantno je da od Kelta, koji su negde 300 godina prije naše ere bili, možemo da ih zamislimo na današnjom, oni su živjeli na današnjoj Karaburmi. Njih je proterao odavde Gaj Skribon je Kurio. Interesantno, pronašao sam podatak da je taj rat bio toliko krvav da je Gaj Skribonije u Rimu dočekan sa onim trijumfom čuvenim, što znači da je pobio minimum 5000 neprijatelja Rima. Da. Doduše nisu ni Kelti bili... Kako se zove tvoja firma? Baš tako, kelski? Skordisk, po tim Skordiscima, koji su inače bili nevaljalci, i samo da kažemo to je da su u Beogradu falsifikovali grčke drahme. Da. U Beogradu? U vreme stare Grčke su već njihove drahme... U vreme Aleksandra i Filipa su Kelti u Beogradu imali kovnicu novca koja je štancovala grčke drahme, malo deblje, i po tome ih danas raspoznajemo. To je inače srpski tip drahme, tetradrahme u pitanju. To je prvi srpski novac, naravno, falsifikat. Tako da smo uvek imali novca tuđeg porekla. Kad odemo u neku evropsku prestonicu, mi vidimo zgrade koje su nastale u 12. veku, u vreme renesanse. Kao da smo prespavali humanizam i renesansu. Ovo malo nešto baroka uhvatili su Srbi iz preka. U Beogradu postoje samo 2 zgrade iz 18. veka. To je jedna u Dušanovoj ulici, koja je bila kuća legendarnog, tragično postradalog konstruktora Beogradske tvrđave, o kome si ti napravio jednu epizodu i u tvojoj knjizi se pominje to. Da, to je zaista red da ga pomenemo. Malo ljudi zna tragičnu sudbinu švajcarskog oficira u austrijskoj vojsci. Reč je o Nikoli Doksatu de Moretu, koji je bio protestant. I kao takav je bio žrtva austrijskog dvora koji je, da podsjetimo, ekstremno katolički nastrojen. Tako da je u to doba dok je Srbija, možete misliti, to isto naši gledalci treba da znaju, jer ja konkretno to nisam znao do par godina. Srbija je bila u sklopu Habsburške carevine. 31 godinu. 31 godinu, dakle,
U 18. veku Srbi 31 godinu nisu bili pod Turcima, da se zna. Tako je. I mi smo, dakle, naš kralj, a austrijski car Karlo VI, dakle, mi smo bili kraljevina sa čak vrlo interesantnim heraldičkom predstavom, a to je onaj vepar pogođen u čelenku, što je u stvari znak da je ipak uvažavana nekakva vrsta... Znači, vepar je bio srpski grb. Srpski grb, on je bio u antičko doba interesantna stvar, možda za neku dublju analizu, ali to je bio, dakle, grb Tribalije, antičke čuvene, da kažem, zone, koji su Nemci, odnosno Austrijanci, eto vidite, darovali Srbiji kao njen grb. I mi danas na Donjem Kalemegdanu vidimo, na onoj nekad lepoj kapiji Karla VI, vidimo taj baš grb. Mi tu kapiju zovemo kapija Eugena Savojskog. Da, tu je greška jer je Eugen Savojski naravno vrlo značajan čovjek za Evropu i možda čak na neki način i paradigma. On je severno od Dunava heroj za čitav evropski i hrišćanski svet, dok za nas predstavlja čovjeka vrlo neugodne naravi, bio je sklon magiji, njegova majka je obešena kao veštica, pokušala je da otruje cara i uopšte on je bio jedan, da kažem, sinonim germansko-srpskog neshvatanja od samog početka pa do... Iako je on oslobodio Beograd od Turaka. Ja bi pre... Ili osvojio Beograd i preoteo Turak. Da, i bio je jedan od 6 guvernera koji su u tih 30 i nešto godina, 6 čak guvernera je smenjeno, između njih je bio najveći Aleksandar Virtemberški. Interesantno je da je tad Beograd bio najveće gradilište i možda najveći i najvažniji grad sveta, o čemu svedoči podatak da je na čitavom zapadu bio uveden takozvani beogradski ili turski porez. Dakle, ogromna sredstva su se... Znači, cijela Evropa je plaćala izgradnju Beograda. Šta je tad izgrađeno? Tad je izgrađeno po projektu majora Sulija, sad da vas ne davim, previše njih je učestvovalo. Jednostavno je odlučeno da Turci više nikada ne uzmu Beograd. I za taj posao je angažovan upravo Nikola Dokse de Moret. On je rekonstruisao Tursku kao medensku tvrđavu, sredio. Potpuno je preuredio i mi bismo danas živjeli u jednom sasvim drugom gradu koji danas možemo samo da vidimo na mapama. Tada je, recimo, gradom dominirala kasarna Aleksandra Virtemberškog. To je bilo od ruskog cara do Francuskog kulturnog centra u Knez Mihajlovu. Zamislite, da, u to doba toliku zgradu koja je izgledala fenomenalno, naravno, kao i sve ostalo što je sam Nikola Doksat. Gde se nalazio dvorac Eugena Savojskog? Negde kod prve beogradske škole, dole na Dorćolu, dakle u Dušanovoj ulici. I on je dugo opstajao, narod ga je zvao Pirindžana. Neko je to pomešao sa Pirinčem, međutim, po princu je ta etimologija. Princ Pirina, što je isto za srpski. Otprilike, da. I dokad je postoje taj... Nije, naravno, pa eto, kako je u Beogradu sve nekako ironično, opet su ga srušili Austrijanci kad su bombardovali Beograd. Dakle, postojali su nekakvi ostaci do početka 20. veka. Do Prvog svjetskog rata? Da, da. Od celog tog baroknog Beograda ostala je ta zgrada u Dušanovoj ulici koja se računa kao najstarija zgrada u Beogradu. Da, čak se razmatra i to Beograđani rado maštaju, ja volim da kažem maštaju o svom trošku. Međutim, izgleda da postoji, da je izvesnost čak, da je ta zgrada bila povezana sa svim administrativnim zgradama. Znači, podzemni hodnici iz podruma te zgrade su išli kroz ceo Beograd. Da, ceo Beograd povezujući najvažnije ustanove. Čak i pristanište i Kalemegdan. Pirindžanu, naravno, kasarnu. I ono što je vrlo interesantno da su to bili prolazi kroz koje su kola mogla da se mimoiđu. Dakle, vrlo ozbiljni... Sa konjskim zapregama. Da, sa konjskim zapregama. I to je ono s čim se danas susrećemo, recimo, kada na Dorćolu propadne čitava, recimo, kuća. To se desilo od 94. 5. kad je propala jedna cela kuća novo izgrađena, propala u jedan od beogradskih lagoma. Dakle, Beograd je tajnovit, ima ga više ispod nego iznad i upravo zato kažem i tvrdim da ovo je zaista lep snimak,
ali Ovakav Beograd ne postoji. ko ne voli panoramu Beograda s pravom može da tvrdi da je ovo jedan od najružnijih gradova, ali je prosto to njegova sudbina. Njegova sudbina je i lepota u unutrašnjem Šta doživljavanju. se desilo sa Nikolom Doksatom, ti legendarnim graditeljem Beograda? On je, kratko ću da probam da ispričam, on je bio u inspekciji Niške tvrđave, koja je bila takođe oronula i u to doba je sam komandant Niške tvrđave zbog nekakvog bolovanja bio izostao i desila se iznenada opsada turskih trupa. Nikola je uradio sličnu stvar kao naš general Trifunović u najnovijem ratu, pregovarao s Turcima i uspeo da izdejstvuje da njegova vojska, niko nije bio podobniji da shvati da ta tvrđava nije mogla da izdrži takav napad. I sve što je mogao da uradi, on je i uradio, to je dakle pregovarao je s Turcima i 6.000 svojih vojnika je bez poniženja, bez kapitulacije i sa oružjem, zajedno sa svim hrišćanskim svetom koji je hteo da napusti Niš, došao ponosan u Beograd. Međutim, u Beogradu su ga odmah general Sekendorf, koji je inače kriv za čitav taj debakl, jer je hteo da osvoje Novi Pazar i tako dalje, uglavnom, ali katolik, on je već otpremio niz optužbi na račun našeg Nikole Doksata i njega bacaju u tamnicu iz koje je on izašao ravno na gubilište. Nažalost, njemu je kao veleizdajniku odrubljena glava. Postoji podatak iz 4. pokušaja, scena je grozna. Nije se primao dželatu kad mu htio da odrubi glavu. Verovatno je dželat bio neko od njegovih vojnika i bilo mu je teško kao nekome... Zadaktala mu ruka i nije mu tek tako osekao glavu. Da. Tako da to se desilo, imaju dva podatka o tome. Gospodin Marko Popović tvrdi da je to bilo na prostoru Studentskog trga, ali ja sam skloni da verujem i smatram da je ispravnije tvrditi da se to desilo u onom lepom parku na Topličinom vencu to jest iznad hotela Palac. Naravno, tu nema nikakvog obeležja, Nikola Doksat u Beogradu nema... Niko se njega i ne sjeća i tek nedavno je izašla knjiga o njemu. Potpuno je zaboravljen kao i sve iz istorije Beograda. A kako mi sada gledamo seriju Sulejman Veličanstveni koji je 521. godine osvojio Beograd i oduševljeni smo kako Sulejman Veličanstveni razara Beograd. Ne samo to, kad bi bili neki izbori demokratski stvarno u Srbiji, kad bi se kandidovali Sulejman Veličanstveni, Putin i današnji političari, verovatno bi Sulejman Veličanstveni pobedio, Putin bi bio prvi potpredsjednik vlade, a ovi naši političari ne bi mogli da budu ni ministri. Odakle je ta fascinacija sa rušiteljima Beograda? Pa dobro, ima sad, to je već... Evo recimo, niko ne zna Nikolu Doksata koji ga je napravio, a svi su oduševljeni Sulejmanom Veličanstvenim koji ga je razorio. Koji ga je razarao i to 3 nedelje, pune nedelje ga je razarao i to... On ga je grickao, mezio je Beograd. Sa 11 čak mesta je teškom artiljerijom tukao grad, nije žurio uopšte. Imao je vremena. Večnost je bila pred njim. Ali interesantno da postoji, bar po Ćoroviću, da je čak Sulejman, pazite, on je 3. sultan koji pokušava da osvoji Beograd. Prva dvojica su, naravno, doživjeli debakl, a on opet dolazi na vlast 1520. Dakle, ovo mu je bio prvi pohod. I prvo pa muško, prvo pa Beograd. Prvo pa Beograd. To dovoljno govori, upravo sam to hteo da nagovestim. Zato ga i toliko volim. Da, zato što je odabrao prvo da sruši naš grad. Pa ne, nije odmah na Beč krenuo nego odmah na Beograd. To je ono što bi se reklo za svaki slučaj. Međutim, interesantno je da je kasnije, kad je već osvojio grad, ušao u Beogradsku crkvu, koja je već umeđu vremenu adaptirana u džamiju, klanjao je veliku džumu i segmentirao je zarobljenike, Mađare je pustio, interesantno, a Srbe, verovali ili ne, kažu da je bilo preko 3000 mučenika koji su okovani peške gmizali do Carigrada. Dakle, on je doneo tu čudnu odluku da 3000 robova uputi na tako dalje. Znači, 3000 Srba je poslao pešice u lancima
u Carigrad i koliko ih je stigo? Da li ima taj istorijski broj? To verovatno dovoljan broj, ali interesantno je da pretpostavka je opet, istoričari se ljute zbog previše pretpostavke, ali poenta je u tome, to smo se i složili malo pred u razgovoru, da u vremenu kad je pismenost bila nikakva, šta nam ostaje nego hipotetička rešenja. Interesantno je da je, kažem, Carigrad imao velikih problema sa vodovodom. A Beograd je još od rimskog vremena imao takvo, da kažem, komunalno dobro rešen taj problem. I sasvim je ispravna pretpostavka da je ta količina Beograđana u stvari bila odabrana i da su oni upućeni tamo ne bili sredili te komunalne probleme Istanbula. Znači, ti mučenici u lancima su poslati da srede vodovod u Carigrad. Da, s tim što su jedino što su mogli da ponesu, to je bila ikona Majke Bogorodice. To je čudotvorna beogradska ikona koja se kasnije gubi trag. Interesantno da je on dozvolio da toj povorci, možemo samo da zamislimo, da prilazi narod okolni dok je povorka išla kroz Srbiju, da se molitveno pokloni samo ikoni. Međutim, kad je grupa stigla u Carigrad, on je oteo tu ikonu istim tim Srbima i ponudio je vaseljenskom patrijarhu u skromnu nadoknadu od 12.000 zlatnih dukata. To su bile velike pare za to vreme. Toliko velike da ih patrijarh nije imao. Da li se zna šta je sa tom beogradskom čudotvornom ikonom? Ne, ali da dodamo i to da je ona slikana rukom, veruje se da je slikana rukom Svetog apostola Luke. Da je Sveti Luka naslikao tu beogradsku čudotvornu ikonu. Da, i ja bih opet pretpostavio, a nekako čini mi se da mi dosta stvari pretpostavim, pa kasnije, kad uvidim kroz dokumentaciju da je to bilo ispravno, onda se oduševim, jel? Ja pretpostavljam da je ona u vlasništvu nekog od Fanariota, a da podsjetimo, Fanarioti su potomci starih vizantijskih porodica koje žive na obroncima Carigrada i živjeli su za vreme Otomanske imperije i čak su obavljali vrhovne državne funkcije, dakle Turci nisu bili glupi, Osmansko carstvo je bilo izuzetno moderno i oni su te Fanariote, dakle Grke, to su familije koje su imale već tada 100-godišnje iskustvo i u diplomatiji, školovani ljudi, jel? Tako da je najverovatnije, kao u ostalom i Karađorđeva lobanja, da je da je sačuvana. Da je sačuvana i da je u posjedu nekog od Fanariota. Znači, na sigurno. Dušane, ko su oni ljudi oko Sulejmana Veličanstvenog što nose one kape? Ti ih u jednoj od tvojih knjiga nazivaš delijama. Iz današnje perspektive, kada je pojam delija vezan uglavnom za Arkana, za navijače Crvene zvezde. Jeste. Teško je poverovati da su u prošlosti to bili zapravo elitna jedinica lake konjice otomanske vojske i njihovo ime je izvedeno iz reči delil, što znači izvidnik. Oni su važili za izuzetno hrabre i odvažne borce koji se nisu povlačili sa bojnog polja bez obzira na odnos snaga sa neprijateljem. Bili su pokriveni kožama divljih životinja, imali su pantalone od medveđe kože, preko ramena su bile leopardove kože, na glavi su nosili krila ptičija i na štit su bila pribodena isto krila ptičija, koja ta tradicija još vuče poreklo dalje od Skita, a i prvi krilati husari u Poljskoj, koji su također bili Srbi, u 16. veku su ustanovili tu praksu nošenja krila. Tako da, eto, praktično Srbi su bili prvi husari u Ugarskoj vojsci i delije u Otomanskoj vojsci. Jedan odred delija je sultana lično branio. Ti govoriš da su Srbi oduvek imali krila. Ja sam čitao u nekim novinama da će jedan Srbin ili jedna Srpkinja, da su već izabrani, da će biti prvi ljudi na Marsu. Oni su dobili to na Srpskom Marsu. Ne. U Americi su Srbi dobili kandidaturu da budu prvi na Marsu. Jedna Srpkinja i jedan Srbin, verovatno zato što su Srbi uvek imali krila, je li tako?
Kad su Srbi dobili krila zapravo? Pa ova simbolička su, znači, kao vojnici nosili od 15. veka, pa nadalje u jednom relativno kratkom periodu. I sam taj oblik štita je takozvani neki balkanski asimetrični štit koji je bio napravljen tako da sečivo mača odbije da spase ono koji ga nosi. Tako da dosta toga smo mi uneli u istoriji svetskog i evropskog ratovanja. Malo toga se danas zna o tome. Sreća što večeras nema ovdje nijednog profesionalnog istoričara, pa možemo slobodno da interpretiramo srpsku istoriju. Ko je vama dozvolio da se smucate po toj srpskoj istoriji? To je bilo ranije ograničeno, to nije moglo svako. To je bilo Povit komesari već 500 godina postoje i zna se šta sme, šta ne sme. Pre Nemanje nije smelo ništa, pa onda posle Berlinskog kongresa ništa nije smelo što nije napisao Jiriček. Vi to slobodno šta god nađete objavite. Otkud ti inženjer u tim vodama? Pa znate šta, evo ja ću da vam kažem, veliki prijatelj srpskog naroda iz 19. veka, Alfons de Lamartine, kaže pametno, kaže, istorija nam objašnjava sve, čak i budućnost. Tako da ćemo, baš sam i sa kolegom razgovarao sad pre početka emisije, dosta nekih situacija se nama ponavlja periodično, recimo istočno pitanje s početka 870. godina, vrlo slično jednoj spoljno-političkoj situaciji koja i danas vlada. Ako pogledamo vreme vladavine despota Stefana Lazarevića koji je bio između istoka i zapada, također možemo da nađemo neku i napravimo analogiju. Znači, mi se ne nalazimo u nekim novim vodama. Mi jednostavno mislim da nismo završili taj razred. Nema te zabude koju iz istorije nismo ponovili 100 puta na svoju štetu. Mi ponavljamo razred kontinualno, a ja se živo sećam jednog bivšeg američkog ambasadora Michaela Polta koji je govorio da treba da zaboravimo istoriju jer je ona opterećujuća za nas i koji je to propovedao i po nekim školama po Beogradu. A istoričari su zaboravili, nego vi amateri se mnogo vrzmate po toj istoriji, a narod vam veru. A edukacija je strašno bitna. Istoričari digli ruke, kapitulirali da. Identitet jednog naroda se sastoji u njegovoj kulturi, obrazovanju, poimanju sopstvene istorije, u jeziku i u veri. Ali ti proučavaš u tvojim knjigama ono što je zabranjeno, što mora da se zauvek zaboravi. Ti proučavaš srpsku vojsku kroz protekle vekove. Još Krleža je govorio da mu je dosta hrvatske kulture i srpskog junaštva. Od tog junaštva i od te srpske vojske u koju je verao čak i Slobodan Milošević kad je rekao mi možda ne umemo da radimo, ali umemo makar da se bijemo. Njegova vladavina je završena očiglednim primjerom da više ne umemo ni da se bijemo. Da li vi znate, znam da taj period volite, da li vam je poznat detalj da je Krvava bajka Desanke Maksimović u originalu trebala da počne da se to dogodilo u jednoj zemlji junaka na Brtovitom Balkanu, a da je Oskar Davičo precrtao junake i ubacio seljake? To je bila radničko-seljačka zemlja. Junaci nisu bili predviđeni tu. Nije bilo mesta za junake. Junaci treba da budu zaboravljeni, da se Srbima nikad ne padne na pamet da ponovo budu junaci. A ti upravo pišeš o takvim Srbima. Ja sam šokiran. Ja sam mislio da je onaj Valter iz onog filma Valter brani Sarajevo bio partizan. Ti si prvi otkrio da je Valter bio četnik. I da nije on bio u Sarajevu, nego bio u Beogradu. Valter se zvao Žarko Todorović i on je bio generalštabni potpukovnik Vojske Kraljevine Jugoslavije. Posle sloma Aprilskog on je bio prvi komandant ilegalne organizacije Draže Mihajlović u okupiranom Beogradu dok nije imenovan Saša Mihajlović. Posle toga je Žarko Todorović bio komandant grupe 501, to je bila takozvana grupa zapadnih krajeva i on je koordinirao obaveštajni rad preko Drine, Dunava i Save, prikupljao podatke, slao ih je u komandu, tako da bi on imao jednu razgranatu mrežu i radio stanice i cela ona epizoda u povratku otpisanih sa radiogoniometrom u stvari je traganje za radio... To su zapravo četnici, to nisu skojenci. Jeste za radio stanicama i ja ne bih rekao četnici, to je jugoslovenska vojska u otadžbini. Pošto i Draža Mihajlović je bio divizijski general, ministar vojni, to nije bila neka... Četnici su bili Koste Pećanca. A šta se desilo sa Žarkom Todorovićem? Žarko Todorović je uhapšen. Najveća akcija Nemačka u okupiranom Beogradu za vreme okupacije je bila hapšenje Žarka Todorovića koje se desilo početkom 1943. godine
Moj deda, major Pavle Babac, je bio njegov blizak saradnik i tom prilikom... Tebe je deda upropastio. Jeste. I tom prilikom I je slušao si uhapšen... dedu, nisi čitao udžbenike istorije. Celog života sam se svađao u sebi sa udžbenicima iz istorije i onda sam I više si verovao svom dedi koji je u tome učestvovao nego onom što ste učili u školi. Uglavnom, Žarko je uhapšen početkom 1943. i jedno 20-ak njegovih saradnika. Oni su najvećim delom bili u zgradi Gestapoa, tadašnjem ratničkom domu, današnjem domu vojske. U podrumu su bile samice za mučenje. Žarko je čak u jednom trenutku uspeo da pobegne, pa su ga uhvatili u Zagrebu, pa su ga ponovo ovde tukli, saslušavali. Uglavnom, pred kraj rata su većinu njih koji su bili oficiri Vojske Kraljevine Jugoslavije poslali su oficirske logore u Nemačkoj, takozvane oflage. Tamo su dočekali oslobođenje od strane zapadnih saveznika. Žarko Todorović je pristupio Legiji stranaca i bio komandant Legije stranaca u Vijetnamu i sve šta su Francuzi uradili u Vijetnamu, on je vodio. I u Alžiru. Da li je bio komandant ili koji čin imao, to tačno ne znam, i on je umro u dubokoj starosti negde početkom 90. godina, imao je preko 90 godina. Nikoga nikad nije uhvatio, sve do smrti krio je i brojeve telefona i boravišta. Adresu, jeste, u Parizu živeo. I nikoga nije od Srba našao. A Srbi su htjeli da ga jave UDBI, da ga likvidiraju. Šta je bilo? To je priča o Valteru, prava priča. To je priča o Valteru. Znači, ne gledajte filmove, ne čitajte udžbenike. Verujte dedi, babi, verujte onima koji su u tim događajima učestvovali. Veljko, dobro te nisu uhapsili kad si hteo da objaviš reprint Miroslavljevog jevanđelja koji je pre tebe štampao u Beču kralj Aleksandar Obrenović, koji je Miroslavljevo jevanđelje i dobio kad je otkupio dugove manastira Hilandar, koji je tad bio pod Bugarima, i učinio sve da Hilandar ponovo postane prestonica srpske duhovnosti na Svetoj gori. Otkud ideja tebi, Duletu Mrđenoviću i Bošku Savkoviću da krenete u tu avanturu? Vi ste iz nekog drugog filma ušli u taj. Boško Savković je učestvovao u izradi dokumentarnog serijala o Miroslavljevom jevanđelju, a Branislav Brkić, naš kolega koji trenutno živi u Južnoj Africi, je treći kopriređivač Miroslavljevog jevanđelja. Znači, on je zaverenik. Mi smo se bavili izdavaštvom, počeli smo kad sam ja imao 22 godine. I vi ste u dosjeu štampali te knjige nepodobne, nešto što nije moglo nigde da se štampa, moglo je kod vas. Da. Tako i Miroslavljevo jevanđelje je bila ta zabranjena knjiga koja je na kraju, kad ste ovako lepo oštampali, i bila stvarno zabranjena. Jeste. Znači, jedina zemlja na svetu u kojoj je Miroslavljevo jevanđelje bilo zabranjeno, da, je bila Republika Srbija. To je Srbija. To ni Sulejman Veličanstveni nije zabranio Miroslavljevo jevanđelje. Znači, Slobina, Srbija je zabranila Miroslavljevo jevanđelje, iako kad je uhapšen Slobodan Milošević, pod njegovim krevetom je baš nađena ovako lepa knjiga, reprint vaš, je tako? Jeste, to su ti paradoksi Miroslavljevog jevanđelja, gde neprestano kroz istoriju mi imamo takve neobične poteze srpskih vladara. Aleksandar Obrenović ga je kupio od manastira Hilandar. Zato i najoklevetaniji čovjek u srpskoj istoriji proglašen za maloumnika. Šta će nama Hilandar, šta će nama Miroslavljevo jevanđelje? Evo recimo oslobodioci 5. oktobra, šta su oni uradili? Prvo odmah zatvorili Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti i Narodnu biblioteku. Da se opametimo. Gde mi možda se opametimo ako imamo Narodni muzej, ako imamo Narodnu biblioteku i Muzej savremene umetnosti? Ali taj pokušaj opamećivanja Srba nije uspeo. Opet neki Srbi, evo jedan ministar kulture je sad smenjen jer hteo da otvori Narodni muzej. Nisam znao za to. Samo da dovršim, znači, po pitanju Miroslavljevog jevanđelja uvijek postoji neka druga priča koja iz današnjeg racionalnog ugla jednostavno deluje neverovatno. Nedelju dana kasnije, pošto je Miroslavljevo jevanđelje i osnivačka povelja manastira Hilandar izašlo iz manastira, Miroslavljevo jevanđelje je bila najverovatnije sveta knjiga na kojoj je utemeljen manastir Hilandar. Ono je stariji od Hilandara. Najverovatnije ga je Nemanja doneo prilikom osnivanja manastira kao jednu od svojih vladarskih regalija. I ono je stajalo 700 godina zajedno sa osnivačkom poveljom
Simeona Nemanje. Hilandarci su njih doživljavali kao jednu celinu. Kao srpsku svetu knjigu i svetu povelju. Jest. Međutim, nedelju dana od kako je Aleksandar izašao iz manastira Hilandar, u Hilandar je stigao jedan Rus koji je poslat iz Petrograda sa namerom da kupi Miroslavljevo jevanđelje. Međutim, bugarski monasi koji su tada činili većinu u Hilandaru više nisu imali šta da mu prodaju. I jevanđelje je na neki način ostalo u srpskim rukama. I onda počinje ta njegova novija istorija, gde je ta knjiga koja je provela 700 godina okružena molitvama, ponovo vraćena u jedan svet, da je umeđu vremenu novac postao Bog. I preplet ta dva sveta je ta savremena priča o Miroslavljevom jevanđelju. Se zajedno sa srpskom vojskom povlačilo i preko Albanije. Sad, šta se desilo? 1903. godine, tokom majskog prevrata, jedan od zaverenika je imao zadatak da ukrade Miroslavljevo jevanđelje. Znači, sef kralja Aleksandra je ispreturan, iz njega je ukradeno Miroslavljevo jevanđelje. Znači, imao je zadatak da ubije kralja Aleksandra i kraljicu Dragu i da ukrade Miroslavljevo jevanđelje. Jeste. A u sefu je ostala ona osnivačka povelja manastira Hilandar Simeona Nemanje. Ta povelja je kasnije nestala prilikom povlačenja naših najvrednijih rukopisa. Među tih 56 rukopisa bio je, recimo, prizemski prepis Dušanovog zakonika koji je kasnije pronađen u Irskoj. Ali ta osnivačka povelja manastira Hilandar je nestala. Po svemu sudeći i Miroslavljevo jevanđelje bi nestalo da ga prethodno praktično kralj Petar nije ukrao. Ko je ukrao Miroslavljevo? Kralj Petar? Kod njega u njegovim sanducima je pronađeno. Miroslavljevo jevanđelje, a nalazi se kod kralja Petra. Jeste, cela naša srpska policija i sve novine su tragale. Kad je došao na vlast kralj Petar posle ubistva Aleksandra i Drage, ko je njemu predao Miroslavljevo jevanđelje? Ne znamo tačno. Znači, uglavnom kod njega se našlo. U njegovim sanducima je, koji su krenuli iz Topole, sa Oplenca, je pronađeno Miroslavljevo jevanđelje. Sam kralj bibliotekar Dobra Ružić kaže da mu je kralj predao taj sanduk i da on nije znao šta se tačno nalazi u tom sanduku. Međutim, Petar je bio veoma obrazovan čovjek, on je sasvim sigurno znao šta je u njegovom posedu, ali opet na taj način jevanđelje je spašeno. Ono je ostalo u posedu Karađorđevića, iako je vlasništvo Aleksandra Obrenovića, koji nije imao naslednike, i nije ponovo predato Narodnoj biblioteci. Postojala odluka Ministarstva prosvete da se preda Narodnoj biblioteci Srbije. Da je predato, bilo bi ispaljeno 1941. godine kad je bombardovana biblioteka. 1935. godine knez Pavle Karađorđević poklonio Miroslavljevo jevanđelje sam sebi, odnosno poklonio ga je novoosnovanom muzeju kneza Pavla. Ali to je ponovo dovelo do spašavanja Miroslavljevog jevanđelja. Pa čak i u savremenoj istoriji 1998. godine knjiga je konačno, fototipsko izdanje je i zvanično zabranjeno, ali pre toga list Politika, recimo, nije hteo da objavi ni jedan članak o Miroslavljevom jevanđelju. U njihovoj kulturnoj, u redakciji kulture, rekli su nam da je to veoma zanimljiva priča, lepa i tako dalje, ali da oni nemaju prostora od nekih feljtona iz NOB-a, savremenih kulturnih dešavanja, da objavi jednu reč o Miroslavljevom jevanđelju. Nekoliko dana kasnije, kada je postalo jasno da je knjiga zabranjena, tokom vremena Politika je objavila niz feljtona, sve televizije, novine su prenele tu dramu i tu dilemu oko toga zašto je Miroslavljevo jevanđelje zabranjeno, ali mi smo uz sve te priče polako se trudili da ubacimo i tu priču šta je Miroslavljevo jevanđelje, priču o njegovom istorijatu, o značaju za srpski narod. Evo, Miloševićeva Srbija je svake godine odvajala velike pare za Ministarstvo kulture da se izda reprint Miroslavljevog jevanđelja, pošto je kralj Aleksandar Obrenović 896. izdao 300 komada u Beču, štampao za ono vreme u koloru, u luksuznom povezu i podelio svojim prijateljima, kulturnim institucijama. I svake godine su se tu slivali milioni maraka. I bilo je dosta gladnih usta u Srbiji, našto među ovim ministrima, među velikašima tog doba. Trebale su im pare, pa nisu stigli da te milione potroše na Miroslavljevo jevanđelje i onda ste se vi osmeli da to štampate s nekim crncima u Južnoj Africi sami. I normalno je da
se to zabrani, da niko ne bi pitao šta je bilo sa tim parama, milionima za štampanje novog Miroslavljevog evanđelja. Čekaj, jeste vi to radili, vas neko zadužio da operete te pare koje su oteli ti ministri i predsjednici u Miloševićevoj Srbiji? Po čijem nalogu ste vi to radili? Ili ste vi hteli da zaradite pare, da ukradete Miroslavljevo evanđelje? Šta ste vi hteli? Na kraju balade ni sami nismo bili svesni. Nama su se sva ta vrata otvorila, sve naše Prvo, najveće... ko je vas pustio da vi snimite Miroslavljevo evanđelje? Sve naše najveće izdavačke kuće, Akademija nauka, Biggs, Prosveta, mnoge strane izdavačke kuće pokušavale su da urade fotodipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja, što je, kažemo, pravi izraz, ali im je bilo zabranjivano, sprečavane su. Mi smo hteli, naša početna ideja je bila da uradimo kopiju onog izdanja koje je uradio i Ljubomir Stojanović o trošku kralja Aleksandra Obrenovića u Beču. I usput smo istražili istorijat Miroslavljevog evanđelja. Sam pokupio u Narodnoj biblioteci sve što je pisano o evanđelju. I svratili smo do Narodnog muzeja da vidimo šta Narodni muzej posjeduje od dokumentacije. Pa smo tražili dozvolu da snimimo jednu stranicu, oni su nam dozvolili, tražili smo dozvolu da snimimo 3 stranice, onda se hajde da probamo da tražimo da nam dozvole da snimimo sve one stranice koje nisu u koloru u izdanju Ljubomira Stojanovića. Pa sad tadašnje rukovodstvo nije znalo o kom broju stranice se radi, onda su nam to dozvolili i mi smo snimili original. Ali smo snimili knjigu koja nije bila raskorična. A ko je vama dao evanđelje? To se čuva u specijalnoj komori, u pratnji, ne znam koliko, crvenih beretki, specijalaca. Vi ste ga našli u nekoj kartonskoj kutiji, bačeno u podrumu. Gde je stajalo? Jesu stajale crvene beretke oko toga stražarno? Čak je 20 godina pre toga, navodno, po jednoj priči, jedna kustoskinja na njemu držala noge, tako je odmarala dok je radila. Čekaj, ona je držala noge na Miroslavljevom evanđelju. Da, na toj kutiji u kojoj se nalazila. Ispod stola je držala Miroslavljevo evanđelje i na njemu je stavila noge, tako da mu se osjeća udobno. Jeste. Da ne zebu noge. To je bilo. Da ne ozebe, tako je. A čekaj, gde ste ga vi našli? U nekom podrumu bačenog, tako? Da, nama, kad smo dobili sve te dozvole, nama je kustoskinja Branka Ivanić prvi put pokazala Miroslavljevo evanđelje. Mi smo već znali njegov istorijat i nekako tu se rodila ta neka... A gde ste ga našli? Mi smo ga videli prvi put u prostorijama Narodnog muzeja, u Brankinoj kancelariji. A znači nije ono u podrumu? Ona ga je donela iz toga. Kažu da su miševi se špartali kroz Miroslavljevo evanđelje. Nije, ono je čuvano... Štikle su ostale na... A i štikle su bile, ovo što su ovi tragovi, to su štikle od službenici, je li tako? Nije, bilo je u kutiji, tako da nije mogla da ostavi svoj trag na njemu. Postoje tragovi ranijih kustosa koji su obeležavali stranice Miroslavljevog evanđelja, znači broj lista i broj stranice, pa su... Jedna stranica je fala, jer se nalazi u Petrogradskoj... Da, ta stranica broj 166 nalazi se, list broj 166 nalazi se u Petrogradskoj biblioteci. Međutim, oni su se zbunili onda kako ta stranica ne postoji, pa su nastavili dalje obeležavanje, pa su se posle setili te stranice, pa su onda žvrljali, pa su precrtavali, pa tako. Čuveni ruski vizantolog Uspenski koji je dolazio na Hilandar i on je odcepio stranicu kada je gledao Miroslavljevo evanđelje. Jeste. Sad, on je bio u zimu, znači to je jedno zimsko čitanje. Moguće da je Miroslavljevo evanđelje bilo otvoreno na toj stranici, a moguće je da je Vavilonska bludnica koja jaše na zveri, aluzija na Irodijadu, jedini nagi ženski lik u Miroslavljevom evanđelju, bio jedan od razloga zašto je isekao baš tu stranicu. Međutim, ponovo u skladu s tom istorijom evanđelja gde ništa nije onako kako izgleda na prvi pogled, upravo ta stranica je pronela glas o jednom neverovatnom rukopisu koji se čuva u manastiru Hilandar, gde su... Zahvaljujući toj jednoj stranici koja je stigla u Petrograd, ceo kulturni svet Evrope je obavešten o postojanju jednog veličanstvenog dela kao što je Miroslavljevo evanđelje, za koje niko do tad nije znao. Da, Ruska imperatorska biblioteka je poslala svoje fotografe koji su snimili pojedine inicijale Miroslavljevog evanđelja. Ruski naučnici Stasov i drugi su objavili svoje analize, svoje komentare gde su zaključili da su inicijali Miroslavljevog evanđelja praktično nemogući u slovenskim rukopisima tog vremena, a i mnogo vekova kasnije. Mnogo su lepši, raznovrsniji, puni su pozlate, liče na
neke latinske inicijale po tom svom formatu, međutim, ljudski likovi nisu idealizovani, neki su i neobrijani, svi su opušteni, puni života i po tome se razlikuje od latinskih rukopisa i stoji potpuno jedinstveno u istoriji svetske kulture. UNESCO ga je uvrstio u svoju zbirku Pamćenje sveta među tada 120 najvrednijih. Da napravimo anketu među Srbima, ko je knez Miroslav? Malo ljudi bi znalo da je to brat Stefana Nemanje, rodonačelnika srpske srednjovekovne države, vladar Huma, Stric Svetog Save bio oženjen sestrom Kulina Bana. Kulinog Bana, od onih vremena što se govorilo u Bosni i Kulina Bana. Svaka rečenica u Bosni počinjala je od Kulina Bana kad neko počne da interpretira isto. Njegovo sedište je bilo u Stonu, na poluostrvu Pelješac, koje je kasnije car Dušan poklonio Dubrovčani. Znači tada je to bio deo naše teritorije. Morate da idete tako daleko do Stefana Nemanje i njegovog brata. Napravite anketu. Nedavno je baš i bila anketa vezana za to koje ličnost je na spomeniku, onom konjičkom ispred Narodnog muzeja i veliki broj Beograđana ne zna da je knez Mihajlo. Iako svaki dan prolazi knez Mihajlovom ulicom. I ne znaju ko je knez Mihajlo, ni kada je vladao, ni zbog čega je značajan, tako da... Eto, vi ste pitali zašto te knjige radimo, zašto kolega isto napravio svoj serijal. Ta edukacija najširih slojeva je izuzetno bitna. Da li Srbi znaju svoju istoriju? Srbi se mnogo hvale svojom istorijom i svaki Srbin kad interpretira srpsku istoriju, on priča praktično šta god mu padne na pamet. To je nekoliko opštih mesta najčešće. Kosovska bitka, 914. možda tu još nešto između, ali to su uglavnom opšta mesta. I uglavnom slavimo te svoje sopstvene poraze, mada niko ne razume da je praktično srpska renesansa počela posle poraza na Kosovu, kad je despot Stefan Lazarević stvorio najmoćniju i najcivilizovaniju državu tog doba, iako je bio prethodno i turski vazal i zarobljen od Tamerlana u Samarkandu, on je stvorio praktično modernu Srbiju. Država despota Stefana Lazarevića je civilizacijski u evropskim okvirima bila neuporedivo razvijenija nego što je bila državna od cara Dušana, koga toliko slavi. Država despota Stefana je ličila na samog despota Stefana. Dakle, produhovljena, mlada, nama nekako danas bi despot Stefan bio najbliži i najtopliji. Vladar je zaista nikao iz tog krvog kosovskog pepela. Nama treba, posle ovoliko poraza Srbije, posle nacionalne katastrofe koju smo doživeli pred našim očima ovih 30 godina, kad je praktično 2 veka moderne srpske istorije nestalo u paramparčad, niko se ne poziva na despota Stefana koji je iz tih ruševina stvorio modernu državu. Iz meni nepoznatih razloga, mada mogli bi naravno da ovo je takav tip razgovora, da možemo da prvo ustvrdimo da mi našu istoriju ne znamo, a ja bi dodao bez ljutnje da je možda i bolje da je ne znamo, jer to što pričaju... Jer to što pričaju, pre svega, najčešće nema veze s mozgom, mislim. Najblaže rečeno. Mi čekamo da nam neko napiše našu istoriju u skladu sa evropskim standardima. I zato ne učimo istoriju, čekamo neku uvoznu, kao što je bila ona Jiričekova bečka istorija, koja je bila poslije Berlinskog kongresa obavezna srpska istorija čitav jedan vek. I Felix Kanic je pisao, ali da se vratimo na despota Stefana, mi onako živimo već decenijama u jednoj slici o tome kako je Srbija nekakva siromašna zemlja. Naprotiv, Srbija je bila jedna izuzetno bogata zemlja. U vreme despota Stefana Lazarevića su rudnici srebra i zlata bili najveći u Evropi. Proizvodnja srebra u Evropi. To je Novo Brdo, to je Srebrenica. Naši srebrnjaci su bili kvalitetniji od mletačkih, što je dovodilo do izbezumljenja Latine. Evo recimo, kod nas niko ne zna zašto je nas Dante stavio u pakao. Zbog Srbenjaka
da li Milutina, da li Dragutina, koji su bili vredniji od mletačkih Srebrnjaka kao što su bili i Despota Stefan. A onda Despot Stefan je u Srebrenici imao najmoderniji rudnik u Evropi, a nas je sad Srebrenica poklopila kao posljednji holokaust i genocid u 20. veku. Drugo, Despot Stefan je vrlo transparentno vodio svoju diplomatiju i spoljnu politiku koja nije bila ništa jednostavnija nego danas. On je bio između čekića i nakovnja Otomanske imperije i Ugarske i on je menjao svoja savezništva čas sa jednima, čas sa drugima, ali uvek otvoreno. Nikada on nije govorio da su njemu Stambol i Pešta dve mnoge od njegove hoklice spoljne politike, nego on je bio ili sa jednima ili sa drugima i uvek je govorio sad sam sa tobom zato što je onaj prekršio prethodni dogovor, a onda kada bi... I on bio ko Boris Tadić, 4 stuba srpske spoljne politike i crvene linije koje nećemo nikako Despot Stefan je preći. bio jedini nekatolički član Viteškog reda Zmaja i prvi na spisku vitezova reda Zmaja, što je bila izuzetna počast u ono vreme. Ti si napravio jednu emisiju baš o viteškim dvobojima gde je centralna ličnost bio baš Despot Stefan Lazarević u Mađarskoj. Despot Stefan je, prvo ajte da ga zamislimo kao lepog čoveka, oko 2 metra. Znači bio veći od cara Dušana. Bio je viši, da, i orijentalno se oblačio, to je možda interesantno. Sad se oblačio ko neki Turči. Da, da. Verovatno je smatrao da je komfornija istočnjačka garderoba, što možda i jeste. Vidimo po ovoj seriji o Sulejmanu. Svako od nas bi sad to nosio, a svako bi ženi obukao šalvare u Srbiji moderno. Ali oružje je uvozio iz Zapadne Evrope. Da. I recimo, ne treba poceniti ovo što je kolega rekao, jer on je do 1403. bio vazal turski, Bajazitov, a 1403. sklapa mir sa Zigmundom, koji sve što želite u tom trenutku, to je da vam Zigmund bude komšija. To je ugarski car, je li tako? I sad zamislite taj politički trenutak u kojem Despot Stefan, vazal, jel, još uvek, postaje prvi vitez jednog reda u kojem je bilo gro evropskih vladara od Skenderbega, vojvode, odnosno grofa Drakula, od Valahije, oca ovog poznatijeg Drakule, do celjskih grofova, tako dalje, do Sandelja Hranića iz... Sandelja, da, i do čak engleskih kraljeva i tako dalje. To je bio jedan red. Svi su bili učesnici na tom viteškom skupu u Mađarskoj. Da, i beleži se, to je zaista, treba da budemo ponosni na tu pojavu visokog despota Stefana. I tako, dakle, on je taj blesak jedan kratak, 20-30 godina će opstati njegov Beograd, mada ne treba poceniti sad ni ovo, zato što je politika večnih sila uvek i večita, jel? Moguće je da je, pošto je Zigmund poklonio despotu Stefanu Beograd u ruinama, u ruševinama, moguće je da mu je poklonio da bi ga ovaj sagradio, jer je činjenica da je posle smrti despota Stefana Ugari su uzeli nazad Beograd, jer je bio i sagrađen. I despot Đuraš Branković je morao da napravi sebi novi grad Smederevo. Da, to je kao kad bi ja vama dao plac da dignete kuću i onda bi vam se zahvalim posle toga. Šta je despot Stefan napravio u Beogradu? Božanstvena animacija gospodina Marka Radosavljevića. To je jedno čudo od mladića koji je rekonstruisao. To je upravo taj Beograd se nalazi u svima nama, pa i u gospodinu Marku Radosavljeviću. Dakle, rekonstruisao je despotov grad u kamen. To je čudo, to je uradio iz pomoć naučnika, tako da preporučujem... Znači, Beograd despota Stefana Lazarevića sada postoji samo u videoigricama, u virtualnoj animaciji. Šta od tog Beograda postoji despota Stefana? Postoji nekoliko stena, od Mitropolije, od njegove palate, ništa od toga ne postoji ili je pod zemljom. Ma ne. Makar su zadužbine, Manasija je ostala od njega. Ne, govorim u Beogradu. Nije u Beogradu, ali možemo da naslutimo. Nije imalo kad, da vam kažem, pa to je... Pa Beograd sad kad bi po slojevima rašlanjavali, to bi bilo gore od neke torte. To je, sad čuje Bože, ja mislim da ima
30 gradova pod gradom. Dakle, mi danas kad 30 hodamo... srušenih gradova nalazi se na Kalemegdanu. Minimum. Jer vidite, danas kad hodamo gore gde nam deca kupuju sladoled, ako malo pažljivije zagledate, vidjet ćete lukove. Mi hodamo nad lukovima austro-ugarskih krovova, odnosno Austrije. A dole još ispod šta je to... Nikad neće biti dovoljno kopano da bi mi znali šta je sve ispod. Ali, opet ima nade, to je ono što je najvažnije, ono što je poruka. A zašto primjer despota Stefana Lazarevića nije uzor u Srbiji posle ove kataklizme? Jer on je iz kataklizme kosovskog poraza napravio modernu Srbiju. Zašto niko poput njega to nije se usudio ni pokušao u Srbiji da stvori, u današnjoj Srbiji? Ja vam garantujem da je razlog tome to što, ja mislim, nijedan od naših vladara ne zna čime vlada i kojim i kakvim gradom vlada. Vlada svaki od srpskih vladara sirotinjom rajom i to je danas, a tako je bilo i u prošlosti. A kad pogledate istoriju srpsku 19. veka, vrlo lepo se može vidjeti da zapravo onaj model koji je u Srbiji najviše rezultata ostavio, to je model prosvećenog apsolutizma. Mi već čitav niz godina, nažalost, imamo mnogo apsolutista, ali nisam vidio nijednog da je naročito prosvećen. Imamo dosta diktatora u našoj istoriji, ali nijedan nije bio prosvećen u 20. veku. Dobro, bio je gospodin Vlada Ilić, recimo, omiljeni beogradski gradonačelnik koji je poznat po Zoološkom vrtu, po tramvajskoj pruzi Beograd-Zemun, poznat po tome što je kupio električnu centralu i onda Beograđanima prepolovio račune. I najpoznatiji možda po tome što nije pobegao sa kraljem Petrom, iako je čekalo ga je sedište u avionu, ali je on ostao ovde ispitivan od Gestapoa, kasnije maltretiran i uhapšen od Tita, oslobođen valjda na Čerčilovu ličnu intervenciju i pušten. Čovek je umro goj bos, bukvalno u Beogradu. I to je recimo isto jedan od hiljade heroja koji su dali svoje živote u ovom gradu, ali potpuno su kao da su betonirani. I to je opet, sad vratimo se na uvažene istoričare, možda je najveći problem to što se oni kao naučnici obraćaju jednom, fokusiraju jedan istorijski period i uopšte ne vide ni levo, ni desno, ni gore, ni dole. Ljudi poput nas stvari stavljaju u kontekst. Dakle, vi ako posmatrate Beograd u doba Gestapoa, a ne znate recimo da je od 1688. Beograd 6 puta osvajala germanska vojska. Svake 42 godine po jedan put. Molim vas lepo. Svaka generacija Nemaca, Austrijanca kad se rodi, pita se kad ćemo na Beograd. Pa da. I u 20. veku 2 put kretali i od 2 puta osvajali. I srušili ga. 3 puta. U 20. 3 puta. 4 puta. Ako ćemo i ovo 99. I NATO bombardovanje ako računamo. Pa to je 4. Ali 3 puta su ga roknuli. 914. 15. i 41. Znači pod raznim nemačkim... I u martu 99. ponovo. Pa... Ali to je interesantno kako neka mesta u Beogradu, kad smo već kod Beograda, imaju nekakvu lošu energiju. Recimo, ova zgrada Generalštaba na uglu Nemanjine i Kneza Miloša, tu je bilo Ministarstvo vojske i mornarice 41. Direktno je 6. aprila bomba udarila, sravnila ga sa zemljom, onda je posle rata napravljeno ovo 99. opet. Znači, očigledno tu nešto ne može se primiti. Da, ali kafana London je preko puta i sasvim dobro odgovara svojim potrebama, zato što je ona nekad bila, i upravo je bila interesantna, jer su tu ministarstva, pa su tu sedeli advokati i svako ko bi bio zainteresovan za neku pravdu ili uticaj na dvoru, pa i u vojsci, dolazio bi u London. Tu bi već čekali advokati, svima nama omiljeni. Kafana London je bila puna drvenih advokata preko kojih je moglo sve da se sredi. Da. To je bio otprilike advokatska komora je bila u kafani London. I zanimljivo je šetati se kroz taj Beograd. Evo vidite, tu su 2 knjige. Ova levo nije zabranjena. Ali, kažem, ja sam se zaista prošetao. Čekaj, kako si ti snimao uopšte seriju? Niko ti u Srbiji nije dao ni jedan dinar. Jedva je tvoja serija emitovana na državnoj televiziji. Beograd, večiti grad. Ja sam je video kad se probudim noću, u 2 sata noću, u 3 sata noću. Znači, samo za one koji pate od nesanice je emitovana ili na nekim levim kanalima uzgrednim. I tek
kao kultna emisija je stigla poslije nekoliko godina na centralni program državne televizije. Jer toga nikog nije interesovao, Beograd večiti grad. To je bila jeretička tema. Prvo, molim vas da pomenemo gospodina Nikolu Mirkova, velikog prijatelja, čovjeka ogromnog kulturnog autoriteta koji je... Znači, on je direktor televizije i nije mogao da natera nikoga na televiziji da emituje seriju kao što je Beograd večiti grad. Bitka za seriju i za knjigu je jedna od bitaka za Beograd. I sami se pitamo zašto je ovaj grad često bio najvažniji grad Evrope i sveta. Zašto se za Beograd toliko krvarilo? Šta je to u njemu? Šta je to u nama? Otkrivajući Beograd i njegovu prošlost, na sreću ili ne, otkrićemo sebe. Često se pitamo gde naći odgovore na teška pitanja našeg vremena ili kako odabrati ispravan put ka budućnosti. Možda je dobro da krenemo od nekakvog početka, a tamo na početku evropske civilizacije sjaji Beograd i čeka da bude otkriven i da konačno bude shvaćen i voljen. Često se i sami Beograđani pitaju zašto je Beograd toliko privlačan i otkud reke turista pristiglih iz Evrope. Šta je to što Beograd čini posebnim? Šta ga to čini toliko mističnim? Pred Beogradom kao da nema dobrog govornika, jer u priči o Beogradu dremaju odgovori, ali i senke pitanja, večite mene stare Evrope. Kako shvatiti grad koji je rušen više od 100 puta? Kako razumeti njegovu istoriju, kulturu ili žitelje? Kako zapamtiti ili shvatiti njegove desetine imena? Singidun, Singidunum, Alba Greka, Alba Bulgarika, Fehervar, Weissenburg, Castelbianco, Nandor Alba, Nandor Fehervar, Landor Fehervar, Veligradon, Veligradi, Darul Džihad, Belgrad, Princ Eugenstadt, Beograd. Mi smo u ovoj emisiji rizikovali da nas nikad ne prime u Evropu, jer smo politički nekorektni, jer nismo se otresli nismo izašli iz te mračne istorije, nismo otišli u lepu budućnost. Ako nam je istorija toliko tragična, budućnost nam je svetla, samo što nikako ne dolazi. Ali sve ima svoj kraj, pa i će reći.